саясатын кишилер эпсилер милли аракет иштиракчылары акында Фазыл Ахметовдун өзү акында болду, Лутфи Бекиров акында, Ахмет Тохлу акында, милли аракет иштиракчылары акында ve umumen nasıl кайтып келинде эр бир коранта nasıl bir yerleşti o şeyler hakkında. Makalem 4 neslinin vatanı nasıl duya, 4 nesil vatanı nasıl duya, nasıl işte, nasıl kore, nasıl seze ve 4 neslinin vatanı hakkında böyle bir salmaklı şeklinde, ken şeklinde hikaye etmeye tırıştım. Benim hikayede benim öz хорантамның тарихымызны көрсеттім. Лютфи Харбабам ve Ender Rahmetli olgan İzzet Харбабан ve Сагиде ve Гүлнара Бетаны için yazdım.